Selamat siang, Mekarsari Rancarita, Bapak Tuan Rumah Ibu Mekarsari. Yang terhormat Bapak Brigadir Daryono, Sarjana Hukum. cinta diukur karena dunianya kakangnya merah rasa wong beli duwe production Delip media shooting Ya, Jangan nanti. Ramayana Bro. Extreme Audio and the lighting mantap bro, hey, 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 hey. Kanggo Aledi duwe cinta beli sederhana jeneng esuki kakang melarat kancan anake temening kita wong tuane sewi ning kita. Seukuran kayak ora pantes ning badan pantes sejare anake bae dipantes jare wong tuane dalan bos duwe cinta beli sederajat. Rancarita Yang terhormat Bapak Brigadir Daryono, Sarjana Hukum. kanggo Wadeli Bapak Neleman kanggo Om Yang Ledi punya Ramayana. Noktati Junti no bisa jaga kita percuma yen modale cinta wong tuane senok ngomong sumpah maksa kawin metua sing rumah apa nganten Bapak tuan rumah durung anak kelihatan pengen sawer no bisa jalan menemen percuma yang modalnya demen wong tuane senok ngomong jelas keluargane kakang beda kelas cinta diukur karena duniane kakangnya merah rasa wong beli Ajar duwe duit cinta beli seukuran kayak ora pantes ning badan pantes secare anake bae dipantes jare wong tuane duit cinta beli sederajat. Jawa Tengah Bro. Siapa dia? Ada majikan tua ini. Ya Allah majikan tua cekica. Sawer. Ya iya jangan majikan tua mah dulur dewek ima. Asik. Mama Wong Ibu Rancarita. yang punya bintang bosaran. Moral temen majikan tua. Majikan nome ora pengen sawer. Nanti majikan nome. Bisa jaga kita percuma yen modale cinta wong tuane senok ngomong sumpah maksa kawin medua sing umah majikan tua maning majikan tua mau ora diurupi sawere kah iya seneng ra memajikan tua yakin Iya kayak majikan
majikan enom ora panas. Ngopi saja karo kita, percuma yen modale cinta. Wong tuane seneng ngomong jelas, keluargane kadang beda kelas. Majikan tua Bapak Marli diukur karena dunyane Bapak Marli. Bapak Marli nyerah ngerasa wong beli duwe. Majikan tua boral Majikan duit cinta beli sederajat, senoke sugi kakang emlara. Najan anake demening kita, wong tuane sengit ning kita. Duit cinta beli sederajat. majikan enom lebat di majikan enom. Iya Bapak Daryono ki durung nanjak-nanjak. Penganten. Kalah karo majikan tua. Majikan enom ning kene Ora hebat. Bapak Marli, hey, Delik Media Shooting, Zawara Studio, CM Production, Noktati Jutri. Ngopi saja karo kita, percuma yen modale cinta. Wong tuane seneng ngomong sumpah, maksa kawin metua sing Bapak Marli majikan tua, Bapak Daryono kana majikan enome ka. Kenal beli karo Mang Nasipa. Ngopi saja nemen-nemen, percuma yen modale demen. Wong tuane seneng ngomong jelas, keluargane kakang beda kelas. Cinta diukur karena dunyane. Bapak Marli nyerah ngerasa wong cinta beli sederajat, sengoke sugi kakang emlara. Najan anake demening kita, wong tuane sengit ning kita. Penganten, Dayu penganten kanggo Bapak Marli, Ibu Tarkina majikan wadon. Siap Duit cinta beli seukuran, kaya ora pantes ning badan. Dan anake demening kita, wong tuane sengit ning kita. Duit cinta beli sederajat. Kasuhun Bapak Marli.